Dan dari semua sifat barang kena kepot tak aduk mentah. Nak kalian jangka serta kapat simlah transfer yang dikepisa sekak akaun jangka kanser. Yang ba nadu lebih lah pelak cha, pun sebagian ni pelak cha duduk ni kata saya budin mau pergi kan ya kata mak. Kuntulah jawab, iya mbah dan jawab. Te ngakwa tanggawe, atau kila lek ni am cha ta cha Delhi mak, hang ni ki ong ba depend jong ka, ha? Kanika recommend nak kata ka sarkar mak. Te ngakwa bentuk la lek ni am banyak kenduk ya ketu ka. Minister di pai ya kini rural tu. Semasa kanika guidelines jangka kanika 15 Finance Commission kim dah kedua bagi di banyak kenduk fiskali yaki for jangka sekarang ya dari kat kum kekanan kalau ba yaki di proposal ni di upload aka i koram Swaraj portal ke portal bagi propose yaki di scheme ke balawan yaki member jumi kum taya baru ki proposal ke balawan yaki members jangka kanika ye subhanallah kan lau mai member biasa ki proposal ki balawan yaki member jangka nam tahu arajar apply la upload haka nika i koram Swaraj portal dan rai nama kita kat tu kan di kendon ki ba ini buat board dan ini ban pendam ini mesti nak ban pendam kita nak kalian jangka ini kan mesti kapsul nama jor jadi ki recommendation nanti ki proposal ki jom Aduh, apa kita ba nak kalian jangka sencar kadar jangka eksekutif jangpi kilap tha yang ni babin select ya ki skip nilai mak aman lagi cenong kita mentang ni hab syak keren hakipat ba ta ka menukong te hakno kanong rim phi ai ka notice yang ni ban select ya ki skim ngapal khat ba ka por mun chwa unta adon ka pisaki pha ya manta ka ni long kum bre hati long don po klau tengah kwa ban tip ke hakno no rim kin phi ha ki brio kila dai yang ni la chi snem tam ga thai dai teng dai yang ya phi ro dai langนี่แหละแต่งาสู้ว่ามันกลีกันอย่างนี้กันเนาะครับนะครับ principle yang phi Mr. Chairman sir kedai ke bang member saya dah ingat lagi kham sadak ting hi pada member ni dan baik kedai ka guidelines ko ong ba kin pha ki proposal mo bang pha ki proposal ni pan hi ki member ki chungi hi bade halo kita ka jing pha chungi kita ki bang ong ki dalam scheme baka ministry kan pelaj yakin ki proposal ki jungi ni kita jadi masuk ki jungi ngasuka man kedau ni ko kadau ko ni ki dau ki bakam simla pelai ya kan ka skim jungi dar arpulai jadi ba yim simla le online payment ya ka first installment yang ka type grand jok sem arajar arway arpuar den dai misan cemen sa ba yang berkawai ngasuka man pensah ini barban ra ka khobor ka paham so tenan bahwa na pring jong ka sistem ka pathamai kini ka online payment system ni ka portal ka pathamai ka bati officer ki staff jungi ki long akuin benar-benar kini tersistem na ki officer ki engineer angkat du ka jinya kersan ka jing ajumut lang na ka DCA ka district council affairs jong ka sokar jela angkat du ka jinya jumpa jing sha jungi na ki officer jong ka central ministry pat kham tam e ka ni ka jinya rap jong ka office jong ki AG au January josem arja Rio gila pendep ya kini ki katu kat ni ki condition bakwi kita ketika online auditing au January arja Rio gila pendep ya ketika online auditing but ya ka second installment jang ka antek gran ni ada online payment pada pernah kita kijing ya pada kumtan kalian juga sokar pedeng kalau pelaj ya kenika second installment jang ka antek gran juga sem ajar aku ka kena trik February arja Rio kamu buat ngalaman orang kenika por bangila ya sijam ya kijing trikam jungi pan trikam ya kenika online payment system pat ban buat unti ru yang ki condition ni ki deadline jangka 15 Finance Commission pengaran ke kerman ru bah bangila ya ini mau jam bukan kong ina la ban pendap kat kum kini ki condition jangka kan kai igor Swaraj ni bangin la kan ya semat bang kini ki scheme coba lesing bangin sapan ni sapan proposal dalam dekat 16 kan bang ki biar unti tengah suka mempersyarat ni ke por bah wala daka separ preng lembaga Ministry of Finance kalau pelaj ia kena kepisah ke kandidat Februari Arja Rio syaka state government baka state government nak santri ke penimi Arja Rio kalau ai ka sanction letter nam takan dia kepisah ke bakat atkor kat sandak tingkah dan dari semua sifat banang kena kepot tak aduk mentah nak kalian jangka serkar ka pat simla transfer ia kena kepisah syaka akaun jangka kanser Ustaz Salman ngasuba
uyam mencak yang ke development batai konto nak liang yang ni kampam ni la don kam syai kumba ki community ki ba te hang ne nga so ba ai jemut ba Evan Budin kenang ba kenum laf ya ka snem ke jongi mentala ji snem tam ni sa sa snem te lada ni du te kalong kata ke jing long no mi khmat jongi la du dei tang kat thau ai ni thau ba tai ka shan ba ka skip ya ka an kata ka bang ni kan te nga ong ne ban la su huni ka jing juba mo te na ya kan than ya kata ka second installment kat kum ka newspaper bangayo tulis ki ong ba na du leber la pelak cha put sebajar ne pelak cha ne du ne kata tu saya Budin mo pi ka ya kata mo Mesti masa ke bisbul yang ya ibarashir nila ya shimkhahi na gang joka isi bat kumba hila kemau ni kisnam ki bradap na kaliau jonga yang development yang finance sungkat ki officer ngira lai sadali nila kendu ya ki hiring officer joka ministry bafe bat nila kendu ya finance minister joka di India nila kendu ya baru ki jing ki bedai bakani ka grant ke bawah lembaga 15 finance commission lembaga ki kendu ki jing la yo shibun ki jing batai ki jing pensai bali la kadau ngila la ban ya bai kan dika onan pinben bat baka sakar kala pelaj ya ka scan installment jangka arfui arfa